uma ukuthi uma umbona manje ukuthi ungizwe uyahlanya, it means nawe ubuhlanya ngoba ubuwenza umsebenzi nohlanya niwumo shuthi benisihlanyela nobabili. Ngeke umbone manje ukuthi behlanya ola lonke ubugijima nayo ucela amabhakede wenza yonke lemgilingano obuyenza manje usuzositshela ukuthi uyahlanya, it means nawe uyahlanya. Benisenzela ukuhlanya ola lonke, benihlangene ngokuhlanya, imanibuyelwa ingqondo manje. Musu kuzodlala ngathi phakela umthakathi, musu kuzodlala ngathi mntaka baba, musu kuzodlala ngathi bhuti. Kade sinikhuza ngalododo enwenzayo ngalamasimbe enwenzayo ukuthi nisibukanisa nabantu. Umpedo lo musana ukufuna udumo ngabantu bakithi abamnyama, nifuna ama likes, nifuna ukuthandwa, nifuna izikhundla. Siyakwazi ukuthi uyi-IFP, siyakwazi ukuthi ufuna isikhundla sokuthi uzophatha ithiko. Yikho uhamba ubheda yonke indawo le uthi uzovala iKwaZulu Natal uyenze ibe country emele. Kodwa but labantu esenibayuzile ufaka umhla ka30 lamanye ama province wabuya wafaka umhla 31 bakhipha abantu benzana egcineni wena uthi uzoshaya ilo yase KZN izoba nomthetho wayo kuphela. KZN izoyemela labanye abantu lokudlale ngabo kade lokudlala ngabo. Ake nilalele lo muntu wena nizi ukuthi udizi kanjani. Kade nginitshela ukuthi nidizi nalabantu beni badizi ekani lonto sijwayela kabi lonzo toyitoya la emhlabeni obaba omkhulu. Benifuna ukutoyitoya hambani nosusura amaphosa, hambani nosusi system, kwenziwe into eyodwa niye kulona isibukanisa hambani. Ngeke futhi niloke naphusha abantu ningabiyele, anibiyele, tholani lokho emqondweni wenu bazobuya abantu bakithi laba. Nilalele lo muntu wena othi abantu bayahlanya ukuthi nayo uyahlanya. Sothini ngalezo zinto njobe ethova amapolitiki ewaqofa ehambe yozama i-EFF afuna imali babe ngamnikanga imali imali emuseyabhena ahamba yekutwana kwaphinda kena aqhawule athi angaqeda ukuqhawula aphume lapha athi lilikhetha akufanele lithathe inqubo kunjunankulu akawazi namandla kaNjunankulu ngoba phela akahambi nasilo, akahambi naNkosi, akahambi ngisho nanenkosi yangakubo. Asikaze sibone thina efika nevilo langakubo ebukhosini wamakhosi njengoba eyibiza njengomnumzi ophethe amazulu noma okhulumela amazulu noma ophethe into ethinta amazulu. Asikaze sibone thina ihamba nenkosi yakhe emphethe, akaphethwe umuntu lo muntu uphethwe lapha eBria eFebeni phela, uphethwe lapha kulamathaveni agcwele lapha nako Morningside nako Mnenu ilapha aphethwe khona. Asikaze sibone seduze kwenkosi yakhe emphethe emakhaya njengomuntu obonakala njengomuntu wazi. Yabona, so asimusi umuntu osubiza bizi asingani ehlanye akahlali umhlanya lokho kwangempela, umhlanya lokho ukuthi akazashawe iyona into emphethe kuphela umizi. Ngicabanga ukuthi nakamakhanya kuyayikhanyela manje. Kade nginitshela nathi ngidakwa insanga, kade nginitshela ukuthi nidlala ama-content creator, nidlala abantu bama-social media, abantu abathanda o-TikTok, o-Facebook, abantu abasafuna udumo abayilambele nabo bahlohlwe ama-politicians abo. Yikho benza umrive njena. Kukhona ngisho abantu be-state la ubona namaphoyisa ephenduko laMthuthu ehamba emva kwabo nje behliphiza yonke into yase-South Africa. Bafethu sikhathele nina ke nisiyekeni bantu base-South Africa. Ngicathi nakamakhanya kuyayikhanyela manje, nongakabona usiyabona, nokade kulele kunye ake kulale kube kubili ke manje okunye kuvusa omunye. Inkinga yethu ayikho umuntu omnyama, inkinga yethu ku-government corrupt, ikwi-system. Asinawo umhlaba, ayikho into esingayenza singenawo umhlaba. Musani lo nilalela labo laMthuthu danko siza baba lo akakhathalele kuthenjwa madoda asiyeni kuRamaphosa asisuke sizeni umkhwanasi akusizwe umkhwanazi niyekele labo laMthuthu balo bedlala ngalo.